pozdravljeni. Pravkar sem prispel na južno obalo Velike Britanije, pravzaprav na obalo v mestu Brighton. V tem mestu se nahajam zaradi tega, ker je tukaj sedež oziroma tovarna Reflex. Seveda tovarna proizvajalca, katerega izdelke ponujam že dalj časa v svoji trgovini, in tukaj sem z namenom izključno utrditve poslovnih odnosov z njimi in še posebej prepričati se na lastne oči, kako poteka proizvodnja teh izdelkov, kje polnijo te zadeve, kakšna je kakovost tega, kar ponujam vam. In konec koncev je to zame najbolj pomembna postavka, da lahko za tem, kar ponujam, stojim 100% in o tem bi se rad resnično prepričal danes tukaj. Čez 15 minut me pride iskat taksi, upam, da bom lahko sproti dokumentiral čim več zadev, vi pa spremljajte in pogledajte naprej. Where you come from? Slovenija. Slovenia. Slovenija, Ah, Slovenia. It's cold there, is it? Very Yes. cold, yeah. Very Minus cold. 15. Yeah, minus 15. Yeah, I saw on the news this morning and going through it. I don't understand that. With that. Evo, pot proti Reflexu. Yeah. Pravkar sem prispel do tovarne Reflex. Tukaj vidimo skladišča. Tukaj vidimo celotno proizvodnjo. Zdaj pa grem tukaj do vrat in počakam, da pridejo po mene, da se vsedemo in pogovorimo. Tako, izgleda lepo. Tukaj sem povedal v mikrofon, da sem dogovorjen za sestanek in zdaj pride po mene. Good morning. Hej, How are you? zdaj pa gremo noter, pa da vidimo. So, my name's Wendy, I work in the lab here, so I cover all of our quality control, all of our new product development and quite a few other bits and pieces. Whole load, so. Ja, tu vidimo laboratorij, kjer v bistvu testirajo in raziskujejo nove stvari. Tukaj ima punca, ki je povedala, da to dela, tako da super. So, this is our nitrogen analyzer and it works using oxygen and helium. I measured the sample out on the scales, they're very accurate, and it drops into this hole here and it gets burned at 900 degrees, very hot. And the gas that comes off is counted and the amount of nitrogen is the amount of protein, or is related to the amount of protein, and so we can calculate. So you test how much protein is in... Every batch that we make, every new supplier who wants to send stuff through, some of our competitors as well, just to make sure that they're behaving. Okay. Yeah. Torej, povedala je, da tukaj to je v bistvu naprava, s katero testirajo vsebnost proteinov v različnih teh preparatih, predvsem testirajo vse njihove, ki grejo iz proizvodne linije, testirajo pa tudi določene proizvajalce, ki so konkurenca. And how do the results look like from competitors and from you? From us, they're always, I ensure a tolerance of within plus or minus 5%, but I expect it to be within 2% of target. And if a product repeatedly comes up low or high, then I will be the one that personally looks at the formulation and checks why there's a difference. As for competitors, some of them play nice. The big ones play nice. Yeah. But there are sometimes we have customers, they buy something off the internet, they think it tastes funny or they're not too sure about it and they send it in and it's not. I think the last one we had was a drink that was sent in that was supposed to be 6% protein. Yeah. And it was 1.5. It was hardly 1.5% protein. Yeah, a quarter of what it should have been.
So, and we like to do that for customers. So if you've ever got one that you've bought online or whatever and you think it's a bit dodgy, then send it over and I'll have a look for you. Unbelievable. Thank you very much. No worries. Torej, povedala je v bistvu, da testira tudi druge proizvajalce in v bistvu, kot smo predvidevali, kot sem že sam dal testirati v Sloveniji, smo videli, da je zelo dosti slabih in najslabši, ki so ga testirali zdaj pred kratkim, imel samo 1,5% proteina, tako da resnično ni potrebno pojesti vsega, kar vidimo, ne. Gremo naprej. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Malo sem se okrasil glavo s kapico, ker jo moram imeti za v proizvodnjo, zdaj pa gremo noter pogledati, kjer se vse skupaj proizvaja. Tukaj vidimo, kjer zdaj trenutno poteka proizvodnja oziroma pakiranje Instant Whey Pro okusa čokolade. Tam jih naredijo oziroma tu gori, ne, če na začetek pogledamo. Vidimo, kjer se vse skupaj pomeša in se naredi masa. Tu so taki bobni, kjer se 1500 kg proteinov pomeša za različne produkte in potem se tu zapakira. Tukaj gre skozi detektor kovin, kjer v bistvu določijo, če je res paket čist, tako kot mora biti. In potem gre tu dalje v to zadevo, da se zapakira in hermetično zapre, tako kot je potrebno. Tu se namestijo nalepke, naredi sežig z datumom proizvodnje in določ številko, preko katere lahko preverite potem sami tudi, kdaj je bilo proizvedeno, kakšna vsebnost beljakovin in kot smo videli prej v laboratoriju, dejansko testirajo čisto vsak vzorec, oziroma čisto vsako pakiranje za vsebnost beljakovin in ta je nekje plus minus 5%, sedaj garantirano 80%. Kot smo videli, žal, mnogi ne dajo not tako, kot je potrebno in od tudi tiste velike razlike v ceni. Resnično sem navdušen, da tovarna izgleda perfektno. Iz obnovljivih virov energije se napajajo, embalaže se reciklirajo, resnično top, tako da gremo dalje. Zdaj vidimo, da se pakirajo kapsule Vitja.si, to je naprava, ki šteje tabletke. Zdaj vidimo, da se zapirajo, v bistvu te kapslice hermetsko pakirajo. Torej ta res dober multivitamin, ki ga priporočam v tem končni produkt. Kreativ, Alskem, tako kot sem povedal v vključnem postopku, vključnem vrhunsko kvaliteta. Barov proizvodnjo barov oziroma čokoladic, Flapjackov in vseh čokoladic, ki jih delajo v Reflexu. Zanimivo. Tu v tem velikem stroju smo gledali, kako se meša masa in potem dalje pakiranje. V ogromnem skladišču, kjer so vse zadeve zapakirane in pripravljene za pošiljanje. Se pravi, od tukaj gre naprej vse, kar naročimo in vse, kar dobimo doma v Sloveniji. Kot smo videli, je bil ta ogled oziroma sprehod skozi tovarno resnično na nivoju in lahko rečem, da so se potrudili maksimalno in si vzeli čas, da so vsako sleherno stvar detaljno razložili. Vse, kar sem vprašal, vse, kar me zanimalo, so se potrudili in mi pokazali, razložili, česar niso skrivali. Videli smo, kako testirajo vzorce, videli smo, kako testirajo svoj vir, videli smo, kako testirajo konkurenčne izdelke, videli smo, da je tudi dejansko potrditev veliko izdelkov slabe kakovosti. Žal, zaradi tega moramo biti pazljivi pri izbiri in prav zaradi tega sem se tudi oglasil tukaj. Dobil sem odgovore, dobil sem več kot odgovore. To, kar sem iskal, da dejansko še bolj stojim za tem, kar ponujam in zaupam blagovni znamki Reflex. Tako da tudi vi, verjamem, da vi, ki vas to zanima, da ste dobili tudi vi odgovore. Zdaj pa, kot vidite, tukaj za mizo sedim in čakam na sestanek, kjer se bom pogovoril še o nadaljnjem sodelovanju, utrdil naše poslovne odnose, tako da držite pesti.
in srečno, se vidimo.